ngặt thầy tì không thầy à tuần bị cái chuan in tiếng không lâu chắc lâu rốc rốc lắc ngal kha anh tổ mấy đòn xì chu vàng chuan in chắc apoi mò nè bên line khi goalkeeper tan po harsa goal mau ta kalphei chuan Joseph out vor lut tha tàu chuak le mấy thunga Rokima long range shot are savaman all some ve tui zui le ngal don ani so ball vor lut chemi lo chu ti ro chuan in boy puya beng chuak le mai bok Vincent chan sania Vincent ava moi te reng em velam sira moi takul zet mai nan troi lu ta khatiang goal kha chu goal special big te kan soi thin khani Vincent hi soeng khanin chintai la kimi eng goal atang khian hilai ball ron la chuak hi fu khop maya hi velam kila troi lu thalo tuk rem la ball ron tho chu ha tha em boka moi takani kimi eng goal atang hian clear len vele taila khi soila remla la ron la chuak thatak zeta kimi tang khianin velam kila troi lu tani khi ai goalkeeper tan khian chan som lo boy pui tan moi takani avan tran trave kha chu ka tiang body in bum kan han ting chi hamoi thin zo mona tan bon da zo mona lo ma siam theingem zo mona chuti ro chan space kha gym lu tuk ari try ngam lova da le mai ani rem la Vincent tam ball da tuma thatok tlat lo option nei le thau soma tan soma space zong soma gola try khai off target chi ni kha chu sang thata ni lo se chuanin punakal chakang reng khop mai hmuno maniang tin mor kan box chho nai ta view boka ava thang reng phian ve Saikhamakawn FC lam chan som ava moi teu ve deflect om zawa left side lan hung laman ron room try le zau mai tactic sialang reng khop mai aresa beng thalutuk donkima vor luta nia tunai chon to lo kha han kalpel towa chak zok khani to ni dan moya offside mi lo dan moya atin reilu to kani jonan soma atlang thathin khop mai khila hian veng ni ngang lo ni soma ball tangin amoi ta zo muana hi kan soeng khanin tin khilaya soma ball lak lu Samuel khena phak lo le khi kan hmong khenin aron tight man lo chia zo muana goal thatak aron chui lut le tlat mai khi non le taila Jonathan khi tlang tha khop maya tin Samuel han phak lo chi khimi goal ka khi chu du thu sam finisher thabi kinan ti turang tak soma chance lawmaron siam chuak ngem pe chemi lo khai abat lo om le pek ve chuti ro chonin in tum theidan turpo achiang chhoto don ani nimin lamen ma chon te kha Joseph a che sual zau mai experience player nga tinge ni fela ball pe ka train zo zawatan avat thave khai zo soeng khanin ni hi speed a thasia monteron tau chuak vele soma khan hmuwa soma du jan dan moi pek tura ne ala zo mona boka zo mona tangin fela thu ball thal tuk zo mona gola chantirang em aglut moi le pek khop maya finisher thabik ani zia kan hmule ta season niam ta Mizoram Premier League history siama alut zel mai khi fela ron nu chawa chan saron siam hala zo mona khi en taila finisher thatakani inel kalme ka goal thuma khung tling ta sir han dan moya option om tho mai ro chu har sa dewniang fela long range shot avat thave chu tiron boy puya dang thatakani corner kick fela soma zo mona va thai thave zo nela zo train zo mona goal avat chiang te reng ve hat trick a siam ta ai football tournament in la kal make a hat trick masaber kan muwa zo mona kan ti chhomol don ni na lange en big kan ti khani chho tatlat maya ani sel don ni te poina lange khian tele zo nen 1-2 muna ma chui lu thabok se boy pui ta na ngai nam lo tin in la kal make a goal li a khung tling ta der ani khimi lo khen zeu khi thakop mai khimi tang khen zo an da le
ki chu goalkeeper tan po dan ngai nam lo Sima ma thathar ni ani hi Sima ma goal a try khai wat teu ve Saikhamakawn FC are sabang chan him le ale tikhan ai football tournament quarter final voinatana match masazok tin quarter final match pathum na ni bokin khel kan zo le ta